Wikwatio wakwa kana mwendo museise ni wa mukanesa na kethwani ndi watonyera ndi ni wa mitambo ya Utongoi TV tuambie mwendo ni wa saa umwena ino tusongete ni mwendo ni wa saa ile na ndatika 10 na ile na ndi ni wa kilungu kimwanya cha amuka na indi ni ukava wa muthia wa maondo meo konia Uteti na Utongoi otondo tuika kila wa katatu twithatu etho ima maondo ma Utongoi ndini wa isio situ na indi ndanamba kuende ya mbe na kutafya mweni ulani nake nenda museisya twikondo tuika uvike na kuondavya Mutongoi ula wanyuvie ni weva na athukumangite ata Atongoi ala wanyuvie makuthukumite ata kuvikia oyu kuma mwakane wa 2017 yuvatiele mia ivakuvi o 10 wesaithi atamu ni wa thela ketha ni governor maondo ala wakwathie no thukumite kiwone wa ATM malelo ni wa atemie tutavie kwesela ile 395 namba yotumane mukuvi ketha ni mujumbe na keni wekio ndo wa wetie MC ya women rep senator na indi Atongoi yasu on the makuwa vikie na kunyuva ondo makuthukumangite kuvikia oyu nena nakwa kwesela ndini wa namba yotumane mukuvi ile 395 ile 395 isi namba utumane mukuvi na vainde vindene wa mitandao Facebook ni Utongoi TV twatiende ni wa Facebook na twati andeni wa YouTube ni Utongoi TV official Twitter @Utongoi TV ke @rastas kedhuku na inde muthanyani wa umundi tuitumia hashtag ya amuka na inde yumwe ndo museise ndeni wa website yetu ni www.mutongoitv.co.ke tu live ndeni wa website yetu wakafikia na kutwati ya vau na inde nyenito rastas kedhuku wa nzomo na ya yu ni ndo cha Mutongoi ulani nake nondo na umwene afikie na kutevya masito make wenwe o na umetava karibu sana ndeni wa studio ni mwe rastas wa mukiata ni amukie nesa kwa alama tuiloele kwa masito ni tawa James Kathili ulani wakili yes na inde James Kathili ni wakili karibu sana ndeni wa studio ni mwe na inde James Kathili maondoni ma uthukumi athukuma tawe no wakili tu kanavyo maondo wange uthukuma ni mwe kwa alama tuiloele nienda kuelezea kana iulu wakwithwa ni wakili nina kwatie kuthukuma silikalini na kwa yuyu nthukuma na silikali wa kaunti wa Masaku talae meta wa aungamima Miao kana kwa Kisungu kaunti attorney kwa une muungami na mutai wa silikali wa Miao silikalini wa kaunti ya Masaku ni wakili iya wow na indi itavikia na kuumanya maondo ne ma Miao indi maondo ma Uteti mesa kwa baadaye nondo kilungu kithe akivulani Utongoi maondo ma maendeleo maondo ma thukumi na maondo aso onde maki Uteti na James Kathili awokili tuyambia nienda pe musesi otesi uya waku munene ndeni wa kaunti ya Masaku no kwikala obisi ni kuya obisi wa kana serikali ya county maondo au mwekonana hii kana ba mwikata ku mundu lote si uya waku uyola unenge tu ni county ya Masaku no kafikia na kutwelesya uyola thukuma ndeni wa county ya Masaku ikwa wethiano ni mubea Erastus nienda kwambisya na kueta kindu tana ngule na kwasya kana nyini zaito Masaku Masaku county ile langu yeyu introduce ti wata na weta yes hapa pando ndiye zaitwe Masaku county sub county ya Yata na ward yeta waje kombe kwa hiyo ni yaitwe Nzome yeta Yata primary na secondary ngasome ya Masi na ndi university ngayo some ya Uasin Gishu na uyawo wakili ni huku nite kwa iulwa miaka miongweli kuenda kotini kutetea andu na kwambia mwaka wa 2014 niwo no kio thukuma kaunti ya Masaku no kio thukuma alama eta wa makatibu maungamie maundu ma Miao ndeni wa kaunti ya Masaku na mwaka ni wa 2020 that is 2020 papi tukithio Miao weta wa the office of the county attorneys act mwaka una betie na ndini wa Miao su wabitite waite kana ndini wa county sio ndesi miongwena na monza ndini wa Kenya pethe obisi wa muungami wa Miao wasisya structure ya silikali kanondo silikali yumbitwe pe silikali ya iulu na silikali sia miti huko na wase silikali uleti ya central government kana national government pe muungami wa Miao wita attorney general usuniwetha aye mutai wa silikali maundu ni ma Miao na petha wendekethia wa kana ndini wa ma counties tundu na wa ma county metha maungamio maundu mo pethe na
aungami Miao ndini wa county na kwene ya ngai na kwa bina wake na wendi wake na tuika county attorney wa Mbeere ndini wa serikali ya county ya Masaku kwambia mwezi wa 11 mwaka wa 2020 na wo usu ni wo ya ulaniende na ukuna aya ngisungie kulyo yaku Erastus county attorney kana aungami Miao wasoma mwa usu wa Office of the County Attorneys Act uya wa county attorney munene ni utaserikali maundu ma Miao maundu ma Miao na maundu ma Miao ni manene na ni maingi tika indo tonase ni kaindo kamwe tundu wasisia serikali ni sikata wa nandu manza serikali no itono sikatana ikasikatwa andwangi serikali ni thaina maundu yendesya na mibango na mibango esu yonthe yaile yatianie na Miao ila yitwe tundu pe Miao ila itha itongoesie kwa kisungu tasia operations kila kindu chonthe serikali yika pe Miao ila yaile iutongoesie tundu tona ukiloka sio mundi nienda kwa ka university na wa county na wa wa universities unengete national government unengete county governments pe mawiyala wasisia katiba yaite maundwa nimo maila otethya ni counties maundwa nimo maila otethya ni national government ni serikali nene kuuya wakwa ni usiasia maundu onthe ala tukwika ethabe omobya ata 20 ba ya kando ukethya ni ndona kuelesya na ndikwasya kana tito no likilila maundu tasuma serikali nene tundu no katiba no kasi akana serikali sia muti uko serikali nene nito na kuthukuma bamwe ikwatianie tundu mundu lo kuthukuma ni serikali nene no kuthukuma no serikali nini kuwetha be kindu matono kwatiania no kondu wotethi wa mwene nthi sindu cionthe no tiko bamwe kuuya wako witha we wa muthemboso na ndi mwana muzeesyo sino wakili James Kathili na ketha ine kulyo kwake vikia na kunena na itu kwisela ili itatu kenda imwe 5 na watu motumani bauva inde vaikendo otilwa ndene mwana mbesi otumane mukuve ili itatu kenda imwe 5 na ndene wa mitandao Facebook Utongoi TV vikia na kwitha wetu makuli maku kana mawoni maku na ningo masoma twende na kilungu na ndi wakili ni waeleseo ya wako lodho komandi na county ya Masaku maundu ma Miao ndi ve kulyo yiva ve makwani amwe methame manene muno kwanila kumwale ko bisini osu wa komana nayo ya serikali ya county either serikali ni sikati itwe kana ni sikata nite ni kwani yiva ila Kathili ukomanete nayo nene we obisini osu wa attorney general nindo no county attorney asante nindo no leo weta masitwa mandu mayiko anini tundu kuwete ya kiseveni kwitha kwithina lakini endambia na kwa siatilili kana wakili nundu mwe daktari daktari undu nisila sana undu nona mabundi to kuita mawau onthe ona wathine kua ndayo sata ka woka nini ona wathine koa ndo sata ka woka nini ona wathi ota kansa ndo sata ka woka nini kou na wakili makwani onthe kawetha no kakwani ka mundu likile mubaka kitheka cha mundu kawetha no kakwani ka trespass kawetha ne kwani ya mundu emie kuibongi kana kaunti ya makuiba mundu kana kaunti ya iba mundu na leo tethyo wia makwani onthe timosa na witomwe na tumosa na witomwe onthe moza ndumwe tumosa ndumwe tundu kila mundu laenda kotini etha yenda kila kitawa Erastus na yu ukosa kaindo na kibuthia tundu be andu masi aite majiti ya kubuthia nuto no tuma mundu kuona kaindo kabuthu kamwemea nawe tundu wawietele kwani ya mundu utaite milioni 10 nake mundu no mundu utraspasia kithekani chake wo ula mundu ukwiwa nundu mwa wa mundu yonge kundu na kwasia ni makwani maingi ala mokite na ala tokuna na zimwe ngulilikana ni kana pe mundu unenda kuosa kitheka cha county kana kitheka cha serikali na withi andu amwe nimekwasia hii wakili wia serikali kana wimita yende na kwikalila kitheka chene lakini wasisia mathangu ala mebo nimekuonekania kanai kitheka ni cha serikali na tundu ni mutai wa serikali na ninaele kwa kishakana serikali ndina asia kindu juu yithi ametho ni maandu angi
nimekuona nitetheje serikali ibe ne mundu kitheka indi wathukumite uyola wa kundu violate itundu ithie tuiso basia makwani tukita kuetewe mathangu na mathangu ala tuikuetewe tatwika itu ikotini ni moto twa kotini kwa etha andu mena dispute kana ni maikuiwa na maundu make the kairastas bala bandu bambe mundu wamba kuthi ni ubisi no itheka land register yes no ithu weka kindu kita wa search na weka search uyine wa search kwa sia kitheka ki ni cha erastas kwa uyu ila ngunga mabambe na ndiasia ki ni cha erastas ni asia nundu alama andikitha seitheka ni asiu lakini none wisipe kindu kita public opinion kala andu ba me ba yanza me isiliata ukethia moi misikiti chake nangi metha mainenga na iyo opinion metha machocheetwe nangi maybe ala mena interest ikinduni kuri chicho ndo kwase kana ni kwa ni mono ni tricky tundu ningwenda utetea withia serikali ndine kata ndina chengwa no be andu menda sia etha ni mukwenda mwisa ukakula tuwingi etha myandu mutupe na itheka etha myandu makwiku andu amona ata tausangia kuvenwa kitheka kuo ni baba in fact pe mundu ngulikana na wetha no mbilo ele no kundekea pe mundu wangu ni simu asia ningu sangia atumia mabeno kitheka na yuithia nyama inewa kana mailika bondia ibo nye kila nisi kanai etha kindu mathangu official me asia ni cha serikali ni cha ilo ungama na uwondo wile na yukila kingi ndo no weta authority kwani as long as ni bo kila na ilo tabiandu ni kanai etha kitheka kiasia ni chako na ikilikili ilo mundu ungi kana ni muona serikali ni likile pia mundu wa muthembosu no waeleuka akaete information ya muthembosu nikenda ta verify with by maana maungangana tundu ti duty ya serikali kosa itheka cia andu nao pia ti duty ya andu kuikalila itheka cia serikali chu nicho ndo nakuelesea okay nikenda withia gikona kana no tandete yao ngali imwe na ndileo tete lengi lakini usio nikenda withia haki ni yekika yes na indi twende no nena nyamo cia ise na gwa kithawe ne kulio yoko ni omia o yoko ni maundu mothukumi na wendo kulia Kathili vano ile itatu kenda imwe 5 namba itu tumane mukuvi ile itatu kenda imwe 5 namba tumane mukuvi na oingi ndokolwe umuthene tukunikira maundu mothukumi ndini wa isio situ kwandabie mutongoi waku nondo kwisela kilungu ne kino nitulunga atongoi na aingi ne mathukumite angene mewite kiyo cha ene ndio kwisela vano na makavikia na kose tambia na makathukuma ku museisha vikia utavya mutongoi waku ni weva akwathie chawe na thukumite ata na mutongoi lo thukumite onesa munengo credit muete no thukumite nesa urota thukumite muete pia ndathukumite na itavya kana 2022 nondo nesu ni okete kana no mutunga wenengi tutiwoko na akula na indi Kathili tuyendea na maundu ma Miao no twizo nene maundu ma kwandikithia akoni makula nondo ezeso Yesu ni yende na ne usiongo no twende no tabia nende mayandikithia ta akoni makula tuyendea wisite ithia vanthi itu ya Kenya maundu ma Miao be amo metero mayona serikali watu yambio na serikali nene yati ya Miao nondo makwani maingi maithi kwa ngalekanio BBI atuike ni constitutional wathi wayo na watawambi othela no athelile nibo kiki cha majaji be majaji thanthatu koti unanenge president Uhuru Kenyatta mithenya 14 avikie na kwitha ikata aima point ara thanthatu ta point indi nake munene wa Miao Kiara Kariuki nake no kwasia asu aye ni makwendo obindwa katiba yani kusanizo cia maundu ma Miao vanthi tu ya Kenya ni sio siku siwa Kathili miaka lawi nayo nthini wa Utongoi maundu ma Miao na wikalite no thukumite na county ya Masaku ta munene wa Miao muungami wa Miao watito sisia withima na kithimi chaku nthi itu ya Kenya na county situ ni kwatia Miao ndo violate ni mubya rastas no ndo wa ikuliyu akandika ndikaisungie na yikanaye tuelezi lakini nikenda nielesi nienda asio pe statements andu makothete kwasia andu aingi mawakili kotini na yuni kwa Kenya kila mundu nota atuikie wakili masia the law is very clear Miao no that lakini enda wetata kikwa kisungu umane samasia the law is very clear na nienda asia Miao chambe nula muandike Miao tundu be bandu enda ukethia Miao ni muandike in an act katika Miao ubitukithitwe either ni mbunge kana ni assembly county assembly ukethia Miao su ya siona
section imwe yasiona ya keli yasiona na ila andu mate clear Miao yasiata mundu loto onoruta bya Miao sundu kwasya ni court na kila kikikanika na ila kwina dispute sana tutumiangalekani wa BBI pe andu masya BBI yende angi matasi andika ende nundu amathina meoba na yu ila pe na dispute kana kulea kueleano pandu balaba ile kuendwa nikenda andu matabwe balaba kila cha ile kwika ni kotini tundu katibe nengete koti mwanya wa kwitha niyo yamwa balaba na kulea kwiwana na sui koti ni sikitu nthini wa layers tundu twasie mabinda maingi maundu ma katiba matwa kwa high court maumabu makatwa court of appeal na koti ya mwiso no supreme court kwa ila andu ile matae kwiwana na mai high court kila high court yaweta twasia for the time being kana kwebinda ji twicho Miao lakini mundu lora ni aniwa the court of appeal twasia atwete litiwe court of appeal yasiata na kila yaweta tuyase Miao tusundu atangaswa nesa na ethape mundu tane aniwa na mwanya wo the supreme court na yu kila supreme court yaweta ijo kithaki Miao uyenda note kwenda na tuitumia ngelekanisu wa taweta ya majudges ikwani yu yambia high court yu ni kwate thina i court of appeal na kila mundu nthini ya dispute alama atwa na kotini either na right ya either ndanetikila na kotisu anenge within mopinda mianona maybe matuku 3 kana 21 kana 18 uikotila yeyulu kwa either Utongoi wa Miao kana muungami wa Miao Kenya karibu kihara justice either ni waisi ndanetikilana ailone wa mwanya ndakauma ngwe kana ndakaoneka isi hata anewe mwanya aende kotini tundu ena haki ya kwenda kotila yebulu etha yibo na yu kila koti isu ikaamua nicho nzijamuria lakini Erastus ndimina na asiao tawakili na mutai wa makwani kana mutai wa Miao kila ndo no weta ti kwa account ya Masaku peke yake lakini na kwa Kenya ni kana koti tila ya umia ni chaile kwiwika na kuatiwa tundu Erastus paka twika pesi ndu imwe na ile kwika nundu koti ya isie na ingi ndeka nundu yikumbendesia titho ati create kila kitawa a state of anarchy uketikila na kila ukwenda no ile ana kila kwenda na bepika abandu ketha yu andu miosa Miao moko ni mo kuni kenda withie koti nitaminenga pandu bayo nusio kwika undu andu marege mana isie ni sawa itwetikila tukakoma no ibinda yingi ti lazima withie ni wetikila na nundu koti yasia lakini nusio ukeka kwiana na nundu koti yaiti okay na yu tova egula kwandite wale na songe kanesa ya kwatia Miao nesa ndino wa serikali situ no iwanza inge kwena ngusanisyo sia koti na Utongoi sindu sia muthembozo Miao Kenya itu ni kwatiwa nesa undu bailite watosisi ni sunge ngina kwase thoni ya ile kuatiwa lakini kwi mabinda mabika kwa kisungila sasa some instances ukethe abe andu ame matenda kuatia nundu meiwa iki atuta cha mabini abau na no ni ile kuatiwa okay no thuthi olando na kumia Erastus ni kanai ando mainyi ba serikali contract mama ile kwikia na serikali yo ndela kikunyupa ni kana maketha andu makuatia Miao they will respect the rule of law ni ndie sau mabutundu ni wakili ni trainee tu na chucho kendi ni wakwa na ikoti ni koti ya nenga order ningwenda order swine chao inewendaya ukila ndo kwa ni tuonete okundu kuma Miao inenganwa no ithi amandu ama maungamisi ndio maikwetu na nimekuona tameji ulwa Miao kwa nazine mailati ya Miao ni maile kwati ya Miao na pe kindu ne ndi Erastus o wiminukilelia ikwani ni ya BBI pe kindu na witi yati lili pai mundu wizi ulwa Miao ithio nthe te ungwa Miao tundu ithio nthe na mobisha lati kalile otoa kwa ndiza kwika kindu chonde kila ngwenda na ile kwika kila Miao nike na andu mali akwatia Miao ni mailoso wa matambia la mailite ni mailoso wa matambia la mailite yes
Haya, naende twina ke wakili James Kathili mune muungami wa Miao ndeni wa county ino ya Masaku na nenda kwamba osisi ya Mautumani Maku twikese kuotia nza muno mwendo museisia ile itatu kenda imwe 5 uniform ile itatu kenda imwe 5 ne kunikile Mautumani alawetha wituma kwatiane na unena nya witwa mathanyani wa umundi na oingi undu twikunikila mauthuku ndini wa icio situ ivalo situ undu athukumi mathuku akana undu atongoi mathuku mangite wakili Kathili wena kithuku nini mwene ngethesie mutongoi osu na wimwe muika wa icie ose kivila haya huko kivila yetukite ndize kivila kiva kumwika mwa icie wakili ose ni Cornelius Kawia ni yata ikombe ndo na atutavya undu ngenende mu vya muno ndo akwelela usenga ko sia yata ikombe kwita gomusi hello Mutongoi TV salimia mgeni wetu sana show iko poa ni Jackson Munyao from Kasevi Ketui Jackson Munyao from Kasevi ona bantu kuno tanibese hi Erastus na Kathili nitawa Sylvia Mwikali kuma mwingeke sovonye mwa MCA wakwa ni Philip Ngole Kalumaita na mwa ni maundu maingi watu athite mevo kiwo kila ni wothe na Munene Kitui County Malelo na kiao kikila nilie usini wa mwatia indi mwa vai undu ona umwe twa ona we mwike we esilie no asioke 11 we esilie no asioke 11 na akanewa kura ndakeno sema we aya usino tumani aya msiye Kalumaita we munana nangweza etha tumani no ino vikia nengo kuni azimu azeze meaza kumaundu tima sionesa ku vikia na kuthi ngaliko esu fe na mulati wake wo chumete kwa chai kuthi masongaleni wa kwami weni chau ni Mackenzie Michael kuma chumani Kibwezi na indi mulati usu wake kundi sini wa serikali nene kanane wa serikali ya county kuma bandu beto akwa chai kuthi masongaleni kuni Kibwezi mulati usu ni waile kwethiwa woisiswa na indi unge asiamoni ni Kathili tutamchagua ikombe ward come 2022 ni karanga wa kikesa haya ikombe ward ndize Kathili niona bamondo ma siasa eta moka anga no twambe ya Miao te obaini na indi otwende cha Miao choka no to nenia nenda twambe ovano ona ovande twambatite na tikira kingi ndinaze mboto map nego waze bande twambatite kumwegeze kwesilia keutumia akilini Kathili Mutongoi musio na Utongoi musio wili ata nondu kwiyandu mosa Utongoi kivathukanyo masi haone Utongoi musio ni kwete kikiwo Utongoi musio ni otemalelo Utongoi musio ni kukawitu nenge mbesa Kathili wewe Utongoi musio ni wiba. Thank you Erastus ikuli junisio na ningwenda oyekuli na nienda kuisungia kwa wamu nasi Utongoi wa Kenya umaba Kenya ni ndile itumia democracy ila ikitao nyuvana pendi witha masumbi kitu na sumbi usiawai musumbi na witha ikana kambe wituika nuo katuika musumbi lakini Kenya nakana kaa kuna kwa katuika musumbi lakini Kenya tunyuvana itina wa miaka 5 sio kuna na katiba na tunyuvana levels mbingi ila twaendie kotini mwaka wa 2017 so not kotini 11 kunyuvana yes tanyubie president ulawa ina deputy wake tanyuva governor ina deputy wake tanyuva senator tanyuva women rep tanyuva member of parliament tanyuva member of county assembly asuna nduo ndetanyuva na ndo asutanyuva nikenda maende mathukume obandu bana kwa unienda asia Utongoi wambia na lama nyuvana makeki yandu Utongoi alani enendi na tuyasio Utongoi musio nienda asia Utongoi ureflect kana nikiyo chandwa alama wiki itebau unendo nena na lama mbithuki na lama mambiloele tundu beandu mekwasia MCA wakwa ningania na ndathukumite kana ningania na nuthukumite chambe ni ndo kulela matwilo Erastus uyita mundu MCA wakwa kana MP wakwa ni wa munubie kana waina kula
ti lazima witha ni wakuniye kula no witha wakuniye longe tundu ti lazima tukunie mundu umwe lakini etha ndakua ibinda ndakosa ibinda ya unyuba mundu wo ikulie mundu account to you no sawa no mukulie lakini ngai ya utethie muno tundu ni watetheisye kwikia mundu lota ile kibila mundu ndwako ne kula ikindu chambe kindu cha keli tandu ma Kenya na sana ikenena na ndu mama Masaku tundu na kambala matulole na makitwi na mama kuwene na kambala ngyo ndeba na kambala ngyo la matulole kila bandu yela uthio kuna kula kana ndu maende na kwitia kula notitikila kwa sindu iteboniki tundu bya ndu ya mayasia uatwathie nienda utumia ngelekanyo za ibetila tutwa ibetila tutwa ni mbui muno wa mwatha ukamwika withia ni watumanie tene kwenyu kukasiwe kana sindu susiebo nikendo yuko muyanga kuya ndeke akakwya ndukie muno kwenyu kobe bandu indeke buila so what I'm saying kana kilangwa ni ije tano mabinda maingi neteti kilati kengwe na tuziwe mwela tuende na ukengwa withia mundu la waunga mabaya twemukunia kunangalisa makopi na niendo tumia ngelekanyo nini na bai mundu ngwataka kana bai mundu ngulikilila lakini pe andu matese uya wa MCA ni mwao na be andu matese uya wa governor ni mwao na pe ubungu withi to wende na mundu munga yakatutethese kenda tulikane na andu tumaelesi ukewa MCA au ngama kasia mwanyuba ngamwakia kiao mwanyuba nga mwinzi ya lelu ngamweke alami technically that is wrong tundu we are MCA representation oversight legislation na oversight zo ndini ya maundwao ndei pe kwa kalelo kuibo kila kiki kani atongo yo ndema kitaolikana na kila mundu akuna wia wake indi with your service ni ane wa mwenende tundu mundu la wika implementation ni executive ko ila munyuba MCA etha we munyuba omukunite moko nundu waize ila ngulika baya nga mwinzi asilanga ngamweke alelo wage kundu nyubie mundu utesi ethi ukona wia mwao ni wailo kutabia ila munyuba na thiba ambunge mabata menyu mwanenga ngamatwa that is representation na ethave Miao ukwendeka kwikiwa wakwinza masilanga Miao usunga usobya nesa mweto ya masilanga na mbesa sia that is now legislation na mbesa sia isilanga sia nenganwe ngasi sia ni akisha kana isilanga ni yenzo era lelo ni watemwa oversight withe ni wako na mawya make 3 nikenda withe ayuko mina nutona kwase ila mandumie baya ninaendie na sobya Miao muna ninaendie na twa mapata mana na mbesa ila sia nenganio sia kiao kina nina sia isia sia thukuma ku Kathili ni uthuku muno MCA kuongama kwasya nina atemie lelo jui atona sia nina atemie ata no this is you ningo invite and money challenge ona kuno sia Miao ana atemie ata kila wekie aendie atwa bata wa lelo na mbesa sia kwa kalelu sia ba ya parliament abitukithia na hakikisha kana ni sia set wa part kana si wakando ikende iso lelo su na thibu lelo no uise wethi anwende na usisa wa se wenesa ku etha kuseobya ni kwika maundu asu onthe ni sawa lakini ti ati ni wo wendie oka na mbesa siake aka na ene ndema ya kengiwe muno tio ngukuya hii yotitikila kukengwa niki na mo matukenga niki matukenga tundu na matumaitu menda makengwe ona wasoma Biblia iba twika ibinda muthia andu makenda utabwa kila menda utabwa tundu andu aingi makaunga mata twase okaunga makasya mwanyuba ngathi ukuna mawuya makwa na mawuya makwa nimo withia itwe mundu one kokutwatha sindu mundu ndatwathe sindu na utundu nitikwenda athane sindu na tundu naone mayenda matiwe wizathia mundu nulikile na athana na niwo ngwenda kwasi I think no isongule nikenda nielesi atilili atongo yama ituta matwana tamalicha kula mailite nitailo makula sia makatunenga report tundu ukethia ape mundu anyubiwe aita member of parliament kana mundu anyubiwe aenda ta MCA na ndai so nena
kunena yimbungeni na si etha na wanyubi wonena unless wanyubi wina mamutha matema unena na kiuru tunene akathili ni kionekete nondu report isi uma okele vinda ukiwa women rep muna ndane na mbunge moyumbe muna ndane na mbunge kumela yambeiwe na miaka ogete mina miaka ena ketha tamu wake logito na miaka kenda mbungeni utanena na tuwe rastas na sia nikenda nisungie kulu yuo yako kwa thanda wi ilete kwa sia Utongoi museo kana Utongoi muthuku Utongoi nikiyo cha ndwala matongo ewe tundu etha tenda tukengwe Utongoi we mukengani etha tenda ulusani Utongoi we ni mulusani na ndumea na matona kuungama akasia wia wakwa ni muna na ni utethetio na nona na kou bikie imutiani kana muni makie kwa na wia uwa kwa mwanengi andu anga maikwendu lakini makaunga makasia nona ila inalikile ninekie na ninekie kindu kema nina eleasia ona Utongoi maitu ma county assembly no sio mundu ayukila no sio mabindangi no mebalukasia tundu wathana na lelu wa makwa withia nuo laumiwa pandu uliwa mundu ungi ni waile kwasia ila natumiwe lelu ninaendie na nanengana mabatasu ninanengania mabata lakini matoni tha mateaniswa indi nye nanengania uya wake na nanengana ni waile kwatia mianiwe kwate nondo sunu uya wake ni uya wake mailo tembea maobisi ni mama chief officers alani makuna maundu asu nikenda withia athi ground no kwasia kalelu ka ninakanengania na muthina muna ninayo obisi ni wangania ni atie kaseogwe na niwe na nikanengane mwayumwe na yandika bandu mwayusu mwathela aisio obisi ni usu na isio kapaba yandu acha ndinasio ki after mwayumwe usu ni Utongoi usia ize sindu sikike lakini tikwazi akalelu kana nungitwa mutemea ayeso kuniwa kindu ataile thane wikite yuniende na usanu andu amanyibe twema mane atilili ukalio sembela uya nula wakunesa pe maundu tesa ukosa tundu thane wathiwe lelu na lulu nwe miotemewa ndo elosio koke andui ninaendie na atwa na ndwe miotemwa alama tatemete ndukuli alright na indi ni kwatie ni wende na otetheka musesia na ketha wo Utongoi ni wacha no royu nondo kuni kuchano ro kunondo beba ikindu kingina ketha no kwenda okivela ni wacha no kaone kendo zeri ayo kuna campaign cia Kathili wonenga mana ndana kuibithia bawe watavyo mana undu waeleka tiku ya gutikwa thana aci ndu teka ende motomani ni kwesela ile itatu kenda imwe itano twende ne maundu mo bukumi Utongoi tutavye Utongoi waku ni weva mundu ala wakwatha uzugwa Kathili ine avano we wala wakwino kuthukuma no kuthukumite no ndu wakwathie nengi mayuka matwatha sindu ngamwakia lelo wake 7 ngamutwa Yerusalemu nake mundu uthi mo yuti weza ni mundu akwata Kathili atete maatha na sindu ninise maatha na sindu ngamwakia mubeleki ngamwika ayeyeye nende miaka yekuna ka zaidi abaikendo na kumuzeze niwe wetikilo kengo kundo bingo kemetho na wende no tuma motomani makwenda bya Utongoi waku niweva athukumite atane kwesela ile itatu kenda imwe 5 23915 na vainde vi thini wa namba cio otomani mukuvi na ketha wene kule kwa Kathili kana ketha wona otomani kwake uvikie na kutuma nendo so motomani umwe weva no morning Utongoi TV kethia wakili muno ni Kevin Kimi Ngangani Kathili ni wa kethia muno ni aje show inawaka moto ni chamakai ngaliko sia makindu na indi hey it's Sharon from Uyole na indi show iko late sana na indi Kathili ene ndino asu mambia ngokethi ni wati waketheka ni nosangethi sionde yuko alama makwasia Kathili tukamusa kuata MCA Kathili wakite muneke vela 2022 ogile James Kathili ene ndi tuona matavise no kwenda kivela cha MCA yewe na kivela yani 2022 kimondo ni mauteti Kathili timonela bana ondo ngona ondo ene ndo bonena tuwa wai panapo moshi kuna moto nienda usungia ni mina na alafu ndiso kanielese ani mina na kwa siati lele mina na sio kwa elese unyuba nini wa 2022 yes ngetha ndi usika ogetha we ukonetwe bondini ngetha ngonetwe ndini na ngakone kwanzia nene lakini kila ngetha ndika kikamanika with time kana ipinda jukite na Erastus nini sipe andu aingi mambi loele angi mambi si angi magita ubiwa pe andu mambi taniende kivela cha MCA na ni mubea numite kombe ward ni mubea nundu ala mombe ndeanesa pe angi mambi to naniende kivela cha member of parliament yata na ni mubea nundu akwiza mambo nete nesa ona pe angi mambi na ilo twika nityo kivela cha senator na ni mubea
pe ange mambia ona niti cho governor yeah na ni mubya kwa ndo asuo na kila ndo nakwasya kana miaka la ninayo na experience la ninayo ndeni ya maundu ma serikali tuweka ula na gweju utui kola ninago nasio paikibila ngona ndala ya kwitia yo kila ndatona kwitia no cho sumbe tunu ndisi kion maundu ange menda lakini ibila isi on this ya baba ikibila ndatona kwitia kila ndete no cha women rep tundu chui chaka ndo chaka na pia pe uyaungi witha wa kutethe siandu nikena mundu osekibila usu no uya tundu no uyambia waisi ukausika yes na is ene no at least ni wangati yenesa ngausika ndini wa Utongoi ula wibobo tundu Erastus nziaitwa Masaku na ngaya wa Masaku ngasomethi wa Masaku na yundu kuma Masaku siana sia kwa isia Masaku na musi wako wi Masaku asi mako ithia kweti wathi kwa Masaku ino inyakwe okwo kuni na interest mbingi ya Masaku na nina interest mbingi ya maundu mo Utongoi kwa ndike kalabasa tuno nditono kulwa nandu withie nangusi kama ndo ni mo Utongoi na withie andu kwati ona ngainiza kukule ila na unengie kinengo cha muthembo andu imakwititie na ndo akwetiu kungila ndo nakwasya kana nundwa umundi pewe languna ula ina nengiwe na wesu ina unengiwe November 2020 ani contract na andikanisi lakini ndio maanisha munda tiwatie no nitie na ape maundu maingi alata tisisi aba ukatikati usikana nutia uyo kana no wikale bobo kana be pata andu masia kalenda kala kanengani to kana andu ma IBC by moi wa keli andu ala no thukumatapa etha mundu nukwenda usemba kibila ni wailo resign so by that time it will be very clear kana kera yi wazi nikiba kila ngwetha ndienda endo yukwana no na gwethukija ndo namba otwa ni mubera endo kuusika ukausika kila no ukweli ulo webondi namba otwa publicly lakini ngoni akwa inisi ngoni yangu iwezi ngoni akwa inisi ni wezi kilogetha yende yawe yes ku ngoni akwa inisi wandani nebo tutesi na kila kitu manda weta tundu tamutongoi ndienda utumandu mambi asiendi peki wata kana pakabika bubunga binduka amayambi ya mundu nutwikie kigeugeu ndena musimamo tundu nenda kila na weta weke clear na hende Kathili nwaeleze nesa ukasia wa Masaku ukasomea Masaku musi waku Masaku ina interest ya Masaku wewe Kauntini ya Masaku kwambia ubukwenye kombe otwambatite kilio ni mbunge cha yata Kauntini ya Masaku watozi ya mathina ala mathina sia mwene ndebo nondo wasi wakaoze kwa ndino Utongoi na wengone ni wezi locate ya watitozi sia mathina nondo ukamba muno gwe wathina wa ukamba nikiwu ukamba usuno gokwizele mbosila nene na twi wa ukamba kwithina wakiwu na kweli ukamba kwithina wakiwu nondo no itwonena kuno kungi kwina munao na andu ingine tutupe story tutwika mauvo kuma kundu na kundu kwingi level tunaikia na kuomo tomo andu mainyo kivuke kwanu bi kivuki ona kukiseti umwene onota kithamba moko na chuni cha andu monywa na ndio wisa hivi andu maikulia mbona kwa Utongoi atonge mali ya wiki ya mitatela meiruniki ya kukile kanene ndini matetheka kukathili ikulia kwa yukite mathina la ukuona we ulikito Utongoi ni kana utethesi ukukwata kana kwa Utongoi maile tosiwa ndini wa tuyambia wi kombe yata na kaunti ya Masaku ni mubera stas kindu chambe tithina wa kiwu ni tungia mubea munene wakwa governor Dr. Alfred Mutua tundu kumalika Utongoini ni winzite ndo imbinge pio kutesia enswa ni Mutongoi inge ku lakini yulu au still pia ndo mena mathina makiwu okundu mai kuni taile kuhakisha kana dream ila Dr. Alfred Mutua wainayo kana ndoto la wainayo ya ubikia kila mundu withie ni wabiki waiki uba lawe ni amubikia paiki ndo kithuku Erastus na kwithia mundu ainywa kiwu taimwe ta nyusa ila taisiana kitho kwanu kethia mundu na ndwisi kana kiwu kana muthango kunywa cha keli peki ndukita wa uiti tundu ila neana ni wethia ni waiye na ni ambo tembea kilomita ta 10 ngaitwe nowe muwau na niwe muwau na ndu ingali kukua ndu kisundu kukua uiti ni waile kuetwe bakubi na mwene ndi kindu kila kingi kita wa empowerment especially youth empowerment kukilia muika Erastus amuika ingi ni masomie makwata degree makwata madiploma na memisi
matena wia meutethia na pe makosa Utongoi mo mekwika Erastus mekwasia hii muona mwanyu banalika nga mwandika niendaza usu no bungu na muika kengwe paisilikali ona wathi America yaandika andu make onde paitoneka ndukuma Kauntini na already ni tusisie kwa mundu logo kuya nalika nga kwikia boy akakwikia ba nusio tunene ukweli tuikakengane kila taile kwika ni kwika mikakati ila ya kuempower ndwa pesi ndusita SMEs biashara indogo ndogo ukethia onetha ndumia ni wa soft loans mundu akambisia wia wake nikenda aketegemea akambia kwinenga mbesa twikia programs sia kuhakikisha kana kila mundu nutonza kwise ofisi mbesa tundu saila wende na ese ofisi mbesa no kuiva koti silikalini na silikali iende ya kwitha yendui na kila kingi ni kindu chetwa asie yaingi maende na struggle kusomethia ciana cio kuni bailetha na mibango ya undu ciana cia ilotethewa by bursaries kasoma nikenda withi cia soma asie yaingi withi mapetangi wa muyo mwito wa ukua maundu ma kusomethia ciana. Okay. Kathili wasi Utongoi ndondo twe maundu ni Utongoi yoyo wasi Utongoi wa isio situ sio kamba ndio kulia wa Kenya yonde tutheo bao kamba ndondo twinena na kamba wa kunikila metho kuma serikali cia mitio kosioka mwaka ni wa 2013 tiguo kufikia oyu ondo uthukumi wendete twete serikali cia county wona Utongoi wendete ata thini wa lembere twa kamba mwene thini wende no thukumi ondo vailite pio kumo kuthuma na pio kungi utothukuma ukuna kibelenge pio kumo kuna kibelenge sana na be kindu ni eleisie ekanikielesie ingi thino la wibo ni kwitha kana ti Utongoi tuitha ati truthful kana tuitha ati akweli kula kwiandu tukamaelesia thina wibana tundu maendeo matianyana kindu cheto budget now Utongoi yaingela mekala kula budget iso bagwa ni metha ne binda ya uthi utabia andu mandi kana kuya ndi kana budget ile ibwe byauna kini kitoneka kana kiki kitoneka ungekewa maza no tu sisia no tiende na umubanga pai kindu kitu naju andu maitha na week party otebo no sio kwitha na week party lakini week party witha weekend utono kwikwatela ti week party ote kindu utono kwikwatela na niti kuelewa kana ila corona kana covid-19 inokie maundu maingi mabange to maendeleo na ni wetu sana ta county ya Masaku pe maundu mangu tabange te kwika lakini wethi imbesa sio onde sialika maundu ni mauiti na ingi wethi ona kwetu kwa imbesa kuikwetu saila sele siete wethi ape maendeleo matanabika lakini kila ndo kwa shaka nai andu uketha ni matonza kueliwe cha ukitha akiende kilebinda nikenda etha nitwabangite tuikona na uno sundu itoneka nundu pe kindu kingi chukie cha betanga budget isu andu ni kuelewanesa na kila kingi ndo kwa ciana ngai indethe ndi weta statement ye yes tundu yoti lazima ninjubwe mabindangi na cia I would rather be right and not popular uzi andu ngimenda kwithia wonga moko nangiwe moko ti lazima kunanganiwe moko nusio Utongoi tuithane binda ya kwika priority yani chao cha ile ambaye kwambe na jucha ile ambaye kwambe andu majia maslai mo kando kindu chuki ambaye kwa etha lelo niwo twaise wa ilote pate emergency yukie mbesa cia lelo itemelelo etha ni maundu ma uiti etha sibo iko ne uyosu na ikathi bandu na wera sindu ni kwa Utongoi ni wonde tundu pe Utongoi ona yupe pe Utongoi umwe ni nanenie nake timo nyube na anaisie mani nitatito tata nikenda nilike na alika thinondo wana wonambe kwitungia mubea mundu twelika buna mentality yongi ozelika kwa manda weya alikite ni mentality yongi na ende to manda oyo ndo tu kwenda uya lakini ngaye tutethesi nikenda withie mind ya ndwala kana iliko cia andwala mendo tutongoesia mundu ena kutethia mwene nthimbe lakini tikulika bwa ambe itungia mubea tundu kitungia ni mubea miaka 5 ithela ende na kwitungia mubea aisa ithia we wauye manyumba au maprado ma V8 we sawa no ithia mundu tunatinda nake village ukona ena asungie 10 juta kwa ndenu ka Erastus kwitu ninuka niweka ninda nikuite nengi nikio kobe mundu nuzi na kobe mundu tukosanite lakini all of a sudden mundu nunyubiwe ena asungie 10 mandeta mamwilo ele ngali miongweli sia ukona uyamo mbesa izu wiki ya mauta asuye sindu sionde tuite mundu wange
ngwasi ai nititha na misplaced priorities ngai yetu tethesi atongo yala tuenda utongosia nikenda withie nitamba iki apata mwene ndimbe tutekete pata witu mbe na indi Kathili na kwazu ni kwa andu ma muthemba ucio weta maita wa atongoi tumeta atongoi nono ndiko nondu na niguo weza hithe andu ingi mayiti vila mundu no anaye kiwango kejanthi na nondu wa kwangelekanya yuba ya kwitu andu ni mambesi ni mesika uno mwana witu mayego nete sympathy vote na mwana uno kototethia no mwe witu na wandika baya ito cia majuno ocio no tabise ndukaweteta wata ndizo mweta lakini no mwezi nanye no be umwe ambeyo alika kevelani na wewe eta cio kevela cho mbunge na ndezo kikwata na eta cia ningoeta kelio mbunge ndiwe tukawete ende Kauntini ya Masaku ambeyo we akalikavo ambo tungila mbesa ciake watumiye ndino wa campaign erasa no ni wete kindu kwa nini pethi no ngitithi to na Kenya andizi kana indi yonde lakini Kenya na pia Masaku ngalama ya campaign yambatitwe iyo lo ukethi aji kuyo ethandu ikindu ndwisaite kula ama tuiloele aingi utonothi we mundu musomu wina idea no tono wia na wanena moyo mayo kulia wina chao kwetha ndwina kindu niwona asia utongoi nikio cha andu ala matongo ewe kuna enyo yakiuzia mbesa kwina andu mena ideas zio marena mbesa na ningulikana moyumbe fulani wa ku Kauntini ya Meru ni kwati ni gembe kamwana kanyuviwe kateki kaenda campaign na Miao katembete kaeka saingi kaeka onengo ofea nando na mwana oso ini moyumbe ekala mbungeni anyuva na ndaya na mbesa na indi weza ida zia zingi zia wandi itu ya Kenya sienda mbesa nondu weza ida ene ndi awo mheshimiwa wake na chao ita ripoti ingine wiya na kuma kuweni pe alimwelema na asembia na shilingi milioni umwe ni muteti fulani inomiswe imbesa na isi umwa kangu nengo kasori waka ini Kathili imbesa sia umwa ni muteti osu alimwasuma akwatithwa nomo itakwa nagu twikwatithwa ni muteti fulani tu mbesa ino ni cia andu menata ano ange meva no nito twesembaazio ni nawe manazemba no mambo da boda manende kwebitha polisi amebitha polisi ya mazia na polisi ya mazia enende mokete uka ome mambo da boda mokete uka meenda kuandu ano wona one thina munene na indi geseze kila manende cha polisi cha kambo wesa yethia asikali asumavu onamo nimeua mateyani eneza makuni asikali enzao kana anyanya imo mamo titwandei nikenda moge izyo ndeno maondo mambesa ziumye kola kwe moteti ku ateti mayoka maondo mambesa no zawa lakini kuyange mazi ya sie totoye ende twenyuva mutongoi ni wa kula kwa na kura kwa kuya kwa monge lakini kadilo enda aziara erasta speaking na wetie na ni thandi weta mbomba none anatha masa no kuzama tevo sawa weta miakela ni nayo na mbiyo kuna kule bindata kuniamu ikula ndiao na ndo amendete mbeza cia andu ma campaign kana ateti mundu wikindu chake nthe metha meta ni sibe imwana sikala soko sietele muteti na ukite uyas makabi kama kasia tuende na ukwati ya kisio kisio kikwati ya waninga ya omeka hiyo kwati ya isio kana inga ya kwati ya isio na muithi kamiundane muthukume na muithi mawiyane tundu kicha kwetela wetewe na no kila mundu kwanza beka mwana umwe wa wakatangi nesio mwati ya nethia o kila muteti esela bubwa mwa munene tio ngwati ye kisio ndwete okindu munene tio ngwati ye kisio ndwete okindu na hivi ya mundu nde uyo tetha cia uyake kwikala bwa kwati ye kisio na ndizi wozwa kwati ya kisio andikiwe nu aya Kathili tweminukile na mautuwa nimebande ngwenda timasome ni Boniface Muli kutoka Thika na uliza James Kathili nikashikwa leo kwa kuwekelewa makosa na nijipate jela then nikupigie simu unaweza nitafutia justice ama wewe unashughulika na county peke yake musungio kwa mitukiwazo yusai ni ndono leo kutetea tundwa uyola ndethetie nimbatito kukuna maundu ange makwa make binafsi lakini ungu niite simu ni ukukwatania na mundu akautethesi akatetheka kiongozi uchaguliwa na Mungu tangu 2014 Kathili alikuwa amesimama na youth organizing tournaments kutupea uniforms what I urge him ni azingatie hiyo barabara ya Kithimani Kikesa Katangi Road iwekwe lami. We are tired of empty promises kutoka kwa wanasiasa wapuzi ni karanga. Aya. Bele Kathili
maundu ma kukilia mwika maundu mainengo ni tu muno wewe wetwangale kwesu cia ikombe ningunite maundu maingi na ngwateanie na mwika na kwandatike mwikila cha tumie ni na uma kula nekala no ko thukuma Masaku na ndie musi na ungama kataoni kawaketa wangangani na ungamye ngali ya yululukwa ni mwana simbite munendu nengo 10 tunengo shilingi 5 nganyute na una kulia yothayi wa muthembo nutoneka na ciaye the only way na nzile toneka zini manthe mubango wa andwa ni matwaye makeka ya undu withio na mono umekuona no pe undu matoneka kwika society ti kwikala masoko ne thiangi matinda itina wandu kama ya mikuka na nacia kana kyo ya mukuka kaili itina wandu kama binda onde kaiketho no tethio ko kusiana ino suma baba ikalika kiwanzani na suma kiwanzani la si school with masukulu nikenda withia I actively and constructively keep them busy twicho ni rito ndieka na ndi manda atongo yangi mayoka maima kuma 2014 kuma mga 2014 we kweli no tatete muno na indi kuyamwe meibelane na mayeka yake una Kathili we ndali ko tongo ino ayibela inde ngayula maadhimite nacho tethia asia inde utumani wa muthene kenda tumine Kathili mumeamuka vizuri huko sisi tumeamuka vizuri kweli wakili yuko sawa niko Taita Taveta Chala Njukini ward kuna shida maendeleo hakuna kweli huko upande wa Taita Taveta maendeleo huko Njukini ward hakuna na ndio nimesema tongo yesa wa makanga Taita Taveta kila bandu na tongo ima kune mewa muno ni kwati ne mutongo wangale wazino kwegwa kiyo keu na governor Granton Saboja na akena waviki na gwa kiyo cha mwene ndosu na kwithwa aitethesya Kathili twiminukilelia ni maundu maingi tutananena na indi nondo wa masama tukile kufika pau na ebindo ingi tukakomana tunene o maundu moko ni Utongoi maundu moko ni Miao yunde ni wa kamera twiminukilelia ende tusia kusia muthia ni choto no tavya mwene ndi na ndukolwe seso ya kwandikithia ko ni makula ni ende wazi wakoze kande no onyuvani na onyuvani ne kula kowe tunene na mwene ndi ni mobea twiminukilia nienda kwa sia ni mobea kwa kwitha ni twetha pamwe ndini wa maundu atwanana ni omundi ala mwandika muiweta andu mamuika ndo tithite tukwatianie ange mukasia imwenda imutongoesie lakini endo muthuthia kwa winivyo kana ona ngenda ni mutongoesie utena kula ndundethia ko uthuthio wakwa tuiminukililia matuko asu atatu matialite tafadhali enda bala batonetha bayoswa kula uiwi andikithite mwene kula nikendela tu katambia sia unity kwenda tu Utongoi withie we na sila ya unyuba Utongoi kila kingi ithane binda yaenda omanyani cha ukiende ni wa Uteti tia tu katuma na ukasia kutwikie kwikiwe ila kwetha na mbomba no cio kindukita public participation no cio kathi ukekala nthi ukethukisia no ikulia makulio tundu katiba ya Kenya ni kunengete mwanya wa ukulia makulio kukulia kulio ti kuvuthia mundu na ti kuuma mundu withao yenda nikenda uelewe otherwise kwa Utongoi TV ni movea nondwa kunzocha nikenda tithe nenyu yes na ndi ni movea muno na kunondwa kuka kwa Utongoi ingi muno mazi ya makuka na mele kuka ni mwenyesi ti moeta na ndi we andu amwe muno ngo ya meto Utongoi Kathili nondo tabi mutisi Utongoi na no atweleze omondu Utongoi musio Utongoi asio ndo maila kwitha mailie kuwithi unyuba na museise sise Utongoi ulotonya kuteria na kana no kuke ngaitha we metho muno ayigwe aka kwa kialelo kisebeni tele express we kwa kuilovi ambako ezile kele kana kiune chao na ndi Kathili tubika pau ndikwendea muthenya wa kwa ila wasokethio ofisi ni ende na thukuma enendi thank you wala nengeto ni mwene ndi nondo yakati mwene ndi ndo ofisi ni nondo mwevumbo thukuma enendi na indi we ya thukuma account ya Masaku mecha wako vyo na we ya governor ende na kuthukuma enendi ma account ya Masaku nondo ene semo nyanya asante na governor emo nyanya asante ende mwendo musese ni Erastus kithuku anzo matwetha nake wakili James Kathili ulano we mungame wa Miao ndeni wa county ya Masaku nitwanene sema onduka uta ni kwatene watetheka kwanzia mwakana ila ingi ndimina na kwa nenda ukuthingirira kana osakula ikiana kwiyandikitheta mukuni wa kula nondo iseso ni yuvikie na kuthira chuma ni kitu kite na inde batele mithenya mifutho muno iseithia iseso ini aviungwa ni IBC anduketikile ko vingi wanza enda yandikitheta mukuni wa kula kethabu na kivande kethani wa usisi kivande enda usi kana ni choki wose uthi uyandikitheta mukuni wa kula nono kile vinda ngotabasi akana Utongoi muthuku anyuva wa ni mwene ndi musio lota kona kula hondo we boko na kula Utongoi akeke wavo wasianganga Utongoi ndatwika na akuniwa ta anyuva na ko we TV ndesio
tuose kula tuvetange atongo yala thuku twike atongo yala sio ethani mutongo ni museo na netu munyuvite wonu kwe wambunge mekaleta tamu 3 miaka 10 miaka 15 mbunge ni kuona ni kana usune mutongo witha ithukuma mwene ndi alama thukumite nesa tumatunge alama tathukumite tumenuchie twike angi alama tonyo thukuma nesa kuma kwa ni kwendea ausese museo wa ilungula siati va Mutongo TV ngwatane ya mukamba sio vika mwandono wa saa muonza ngosio ketenge va studio ndeni wa vilingi wa mavongo manyite kila kiende na ukiteka kwa oyu tiwanesa